Nandam chiao na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thongni kula thum Sikpar ni hlei riat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing ka chimding mi tlangtar chiu khat na chu palam shambun SSC shang kutang a palik rentual mi panga CDM to in CNDF sin a ani fon SSC shang kulakwa India chawza kut a athar in an luthan matupi peng weilu kwa SSC shang jet fighter mang in shyamngan ka nak a ngakchia pariatal in mi pi hlei khat nun nak aliam pau peng ka dau nak a palik le tu so thi som thum ni an thi e PDF kulakhat anun nak aliam raja munram ka dau nak a thongpang la tu media somli ni an thi lai thum an tlai na timi thong le thongpang dang na an raksilai Palam shambun SSC shang kutang a palik rentuan mi panga CDM to in CNDF sin a ani fon Chiram kul palam shambun SSC shang na kutang a palik rentuan in ha ummi palik boy panhi tal chi in panga na chu November ni leili khan CDM to in mi piral kap CNDF sin a ani fon dia thei si CNDF sin a fon mi na chu palik boy panhi le an kutang mi pathum andi lak minung panga an se palik boy panhi hi falam khupi chung zatau in a ralbinak duty hak mi an si tia an chim lo thannak a thoka khan chua kan itim pengna in chan tha kan hu kho lo cha a kan chuak kho lo tu tiang in SSC shang mi kan umnak in la lo an thei di cha a chua du ko na in chan tha mu lo mi an tampi lai tia the real voice a an chim CDM to tu palik boy panhi na chu pulhon kul pu chungun sang na an se unkutang ummi na chu u boy tin thang pa su khan piang pa thongun thang na an si e mi piral kap CNDF ni munhim na ka an ko chang na tia thei si SSC shang kulakwa India chawza kut a athar in an luthan chinram kul falam peng tibual SSC shang sakhan chu mi piral kap CNDF ni luhno in an khang piak na hal shang kulakwa chu nungdam in India ramchung Mizoram palik YMA BC le asam shamklai pusin a an ra thuam he an lut tia thei si Myanmar SSC shang le India chu tangti an si cha a VCLA Assam Rifle Shamplai pu he petlai nak tua in ramripong in an rakha na India le Myanmar SSC Shankar lak palai ren tuan mi chu CNO CNDF na an sina kong Mizoram VCLA YMA ni Zofa General Agency a an chim hi kong he petlai in Zofa General ni CNO CNDF petlai na kan tua chol i mi piral kap ni le nak akan tua mi chu al shang tha du ruang long a shyam nam keng an silo na kong le SSC ral shang an zam nak lei hoi in ral thuam kan thla peng asi a chun mi pi ni an tor lai an phan na kong chim in India Assam Rifle le VC nol nak ruang a an ngol na kong an chim chi tia Zofa General ni a chim SSC ral shang an nak mun chu champhai peng va phai khwa a asi tia an lang der matupi peng weilu khwa SSC shang the fighter mang in shyamngan ka nak a ngakchia pariatal in mi pi hlei khat nun nak aliam November ni hlei nga za shimilam pasari thukhan chinram kul matupi peng weilu khwa chu SSC shang ni ka dau nak umlo in shyamngan an ka cha a ro chung mi hlei khat nun nak aliam chulak a ngakchia pariat anital chi tia thei si SSC shang shyamngan ka nak ruang a weilu khwa chungkhar khosak nak in hlei riat phimchon nak in panhni le bek in panhni arok chi tia an chim November ni hlei nga zan khan CDM to mi phim chim tu na ni ngakchia cha an chim hna leo a SSC shang ni atu bantuk in shyamngan an ka hi ase phimchong hakchia kumnga in kumhlai ni karlak minung poriat le tachim tu saya pathum annun nak aliam tia thei si anu bik thongpang an lang tarning in SSC shang shyamngan ka nak ruang a nupali hliam an tuar tia an lang tar chi
CDF CDMC in chungtal nu pakhat chu cycle accident in anunnak liam chinram kul tidim pengsham bun CDF Civil Defense Militia CDMC in chungtal nu pakhat chu cycle accident nak in anunnak aliam tia CDF CDMC ni November ni haisari a an nge chiat nak tathan an chua thongni kul la thum November ni hai khat a mai chinghuan kim chu cycle accident atong swal i November ni hlei nga dei lei swimi lam pathum na chiu tluk a anun nak aliam tia an langter Federal Democracy kan hu kho nak ding cha a ti in CDF CDMC in he hun khate a rian atun mi nusal tha mai chinghuan kim chu natun hoi CDF CDMC ni upat na kan in pe i tan tak mi achung khar na zong kan in ngei chet pi tuk na tia an langter chi Peng ka daw nak a palik le pyu so thi som thum ni an thi i PDF kul lakhat annun nak aliam magoi ram than peng zipia khwa SSC ral shrang chungtal palik sakhan le pyu so thi khwa chu to chungsham tlai tang ti phuna ni ninga chung an ka daw na cha a palik le pyu so thi som thum ni an thi i PDF ral ka pul lakhat annun nak aliam ve tia Miai peng PDF ni November ni haisari a thong an than thong ni kul thum November ni sha in ni hlei nga tiang ni pia khwa palik sakhan le ji pia pyu so thi khwa chu to chung PDF tang ti phuna ni lu no in an ka I ha sang pol ni hun an khorna hun pau chu an la kho di pin a SSC ra sang ni an sak mi sakhan pol zong an kham piak na tia miai peng PDF ni an lang ter Chuka daw nak liaw a SSC ral sang ni ral tuk nak helicopter MI-35 in voithum tiang arak bom na I rocket fall se metal fall in an ka china pin a kapasa kulali in zalakul shamngan in an ka bom chi na tia an langter Kuchung PDF tang ti punha ni kuchung di lakchu an lakko kauna in SSC chungtal pol ni an kul di na cha a PDF pasal cha kulakhat anun nak aliam I mai thal che khat zong ra sang lei ni an lak tia an lak tar chi kadaw nak chu mai pa ka pha battalion 1 2 pau khwa pa ka pha puna le tang ti pu fat na kan si tia mai PDF ni an lak tar chi Tan se peng ka daw nak a SSC ral shrang pathum an thi mipiral ka PDF pakhat nun nak aliam November ni hlei ruk zan lei swimi lam hlei ni tluk khan tan se peng singe kwa pyu so thi ra sang sakhan in tan se kupi chung a thil chok ding in arak chuak mi pyu so thi ra sang mo to chu shebo peng battalion kulanga ni rakbo in swimi lam pathum chung tluk an ka na tia thei si kadaw nak hun a shebo peng battalion kulanga chung in mipiral ka pakhat nun nak aliam tu so thiral sang ral boitel chi in pathum an thi panni hliam an tuar tia mipiral ka phuchung in trawbong wei tu pakhat ni yanggong khatit a achim kadaw nak adi nu a tu so thiral sang thajang ni tan se khupi chung chu hriam ngan hriam me na mang in an ka tia thei si Kale peng manta khwa in tu so thi cheu khat le chungkhar milu paruk hriam nam he mi piral kap a ani phone sagai ram than kale peng manta khwa in tu so thi cheu khat le chungkhar paruk hriam nam he mi piral kap sin a ani phone tia kangko peng battalion 1 ni anlaktar November ni nga khan kale peng manta khwa pu so thiral sang cheu khat le chungkhar milu paruk na chu carbine metal panni carbine kwan zan hi pakwa le Chituri kwan nga he kang ko peng battalion khat pasari lai khat lai ni lai li lai kwan ha sin a ani phone tia thei si mi piral kap sin a phone mi pu so thi na chu November na lai ruk khan kang ko peng battalion paruk chung in palai asimi pakhat ni lompi nak chan mang in cham nam le tangka pek nak chan an man bi na tia thei si Luan ko khopi becha izong a hun khor mi SSC pol chu an ka na I mai in an khang karen ni ram kul luan ko khopi a ummi becha izong a hun khor mi SSC ral sang pol chu karen ni shamtlai pun ha ni lu no in an ka na cha a an la ko I becha izong zong mai in an khang piak na tia tal mai thong la tu cheu khasin in kan thai
bichai nak zung a hun akwar ni ase siral shrang pol lu no in an ka na I bichai zong an kham piak na November ni lai sari jing sui milam pasha shong a mai akang kadau nak chu zinglei tuan deu a khan si lungchung a mi ra shrang pol chu azam mi an I athi mi zong an bichai zung chu an la khu chang tia ral mai thong la tu pakhat ni khatit a achim Toren ni ral kap na ni lon ko kupi ese siral shrang pol ni hun an khor nak siang hei run zong lu no in an ka cha a an la kho chang tia thei chi se ramsa ruat in meithal ka sol nak a ar banlal khuma nun nak aliam November ne hlei nga jing sui milam hlei khat luk khan ar banlal khuma kumsom thungle kum nga electric sang na thial thui chang tiwa kalmi chu ramwai ramruat le na kumsom thungle kum khat ni ramsa a ruasol in aka I chompal a anun nak aliam chol tia thei si meithal ka sol nak in nun nak liam mi banlal khuma ni anupi le fa panhi akal tak na hu banlal khuma ruk hi November ni hlei ruk chaklat nak tua si nu a anvui tia an lak dar chi banlal khuma le ahoi pa hi tivakal mi an si I ramrot le na te hi ramwak in sabo mi an si cha a banlal khuma chu ramsa a rosol in aka tia thei si Hezbollah he zaibatuk boinak pau pa chiding in ka team Israel Prime Minister Netanyahu ni Hezbollah he zaibatuk boinak pau achwa chun pa chiding in aral kap atim lam tarna dia anchim Netanyahu ni ramri boinak aswaliu chan a Hezbollah sin a shaucher nak alang tar I mai he lente kan ichal dia achim Hezbollah ni Israel muram hi zerel lo in anzau so asi a chun anipal tuklai tia Israel Prime Minister Netanyahu ni achimchi karal kaple to chungmi pi na ka dau nak hi azol chin lai azumi an ma hi mei mang in lante isal nak achi mei el hi mei el afak deu mi ni adau lai kan thon nak tlomte long kan lang kal ruang a akan zau chukling asilo pro akan ti mi pau kan thro lai tia Israel Prime Minister Netanyahu ni achim Israel Cup Chief of Staff Harzi Halevi ni aram chak lairal kap dir mun zau falna atua I labenes mai ka dau nak pezul ding in timlap nak ngei ding a achim na tia thei si Gaza hunram ka dau nak a thongpang la tu media somli ni an thi leithum an tleina Israel le Hamas Gaza hunram ka dau nak a thongpang la tu media somli ni nak hlom lo an thi leithum an tleina tia New York Committee to Protect Journalists chuan ni an chim Hamas le Israel ka dau nak ruang in thongpang la tu achi mi na hi November ni sari in November ni lenga karla kadau nak a athimi an si tia an langter athimi somli ni lak a sothum sari chu Palestinian mi an si I adang chu Israel mi pali le Lebanon mi pakhat an si tia an langter chi khongpang la tu pakwa hliam an tuar pathum an tlaw thleithum an tleina tia thei si November ni sari in Hamas le Israel kadau nak ruang a Israel minung thongkhazan hi renglo an thi Hamas a minung thongsha renglo an thi ve tia thei si tu zing ka thongchimnak chu ma vel in kan doctor ri lai longmali post tha jang akan pe tu nan di lak chung a kanilom tuk longmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chaw ding in kamin som ha